Kewala sekolah ini bakal numpang jalan mentang gitu ya.
sing lantang janji bener bakal raos teken mati. Yen raosan kenyal pejalane uli di tengah jalan. Kok janji bapak yaman. Bener aku menyambut aja kado bang sing mati ngen tawang bapak. Men iyo tuan di bawah yen ada ya. Benernya oi, beng di kenyang kalang yang matang bumi bumi di sini. Kadang kan mirip dua kadang si masih ada kon si koci soro bawah ada ane si bontok manut ulo bangun melang badan mancinya ada tidak dia wayan boleh kasmaran di Purnawa iya bawa kang bapo boleh kadang yang di nyada do tunggung apa si patut si magali boleh atas asa besar kesenengan nama deh pemekas. Cara bawa si kedua polisir murah di Jakarta ini. Patut nebenasan legosan yang bon bade nampe ni. Ada pikar sadido. Ngasang bade pangmarang ayah ayah apa ini. Buka pedang masih bapu mendegasang menjungung raus teken. Rasa-rasa jani ada kalimpalin ayah bapu dukungan sandu. Kenalan kalian politik yang wanita anu sesati nekan ini orang pasti kau pakai sampai jadi tangkenan yang biasa yen do raos sama de rasa sing sanang kemawin cara raos lingsir wira sakti ning wong sinunga mula hidup patut menunggu belajar ane kena buat apa jalan lagi pemekas enggak itu ini di bang yang mau pamit jadi bilang sama jadi rasa hijau san yang manci dok karena ke mau pamit agak malu dekat diri teman-teman ini itu yang begawan ide sangka sinang boleh membawa situ yang sarang tertiko manut tampil re Gusti Patiano makin dikang pamit dikang tadi panggil nuwun Gusti Patiano sama yang dikian patut sekali atur nama yang kuning minat sabun kasih patut dikian manut tampil re kami pangsing bener kang sarang tindak kuangan awak mare dekat ini diburi pasti kau bener sing nawang kendane Kristiano iki yane Kristiano weruh ning aran kan weruh ning tuku kabeh mati metakon yen bapak malu sabinaning pengape buri ada ning ini diburi ane mula pengendikan itu yang begawan kasih dengar rakyat ano napa ada di awan mati di awan sini bapak rahasia mau kesiap yang bapak ngandang nyaman sini tapi lakon bapak nasi mepisah yen melera sang sing andeng tangar kena made mina video yang begawan kaludus beno mai keburi ngiring itu dua istri yen sing serkap seselat kapan yo pejalan sing kena bon bayu dadi bapak ke daun kin keris ane suplek made yen dadi bapak ngide dadi bapak nyilet yang sampun pitayun Gusti yen mula lega bang bapak nyilet bang alun aman rasa ke daun sang kena bapak
Yen rasang bapo mula patut mati ngeraksa pustakane anut dengan awak-awakan mati. Nah jadi gini, bangsing rantang bapo mau wirasan dini dikuli. Kenyol mati mirip kasapan, kaluan bikaran kepatian bener lunas dan iye. Jadi ada bener si putih dia panas narasi. Itu bangun penanggung. Walau kini yang cari foto, boleh. Jadi karang kepatian bapo lau maluang kumpul. Yang didaca bedong, ledaologian iblo dangon bapo perantanan melepongan. Nah kapan jadi bener kali ini dipuli. Dan maksud bapo jaya yang peduli karang kepatian. Yang urusan 16 doang ibunya. Yang dimade di tengah kawan kusisnya. Hujan pun. Jadi dia bapo melanya mor. Ada yang mor kalbantai. Cincin bapo ada madani sepondok kalau sendiri. Yang cincin bulan. Jangan deh. Bapo kira.